دمê zêdetir ji 100 salan parçezevyek li gundê Harîka Şêxaya li nahiya Dêrelûkê. Ji ber hebûna çend çêrokek û rîdana kes newêrî vê zeviyê bikêlîd. Ji ber wesa hatiye diyarkirin, ew ê vê zeviyê bikêlîd dê xêzana wî mirîd. Ji ber hindê navê vê zeviyê bûye zeviya jin mirî. Çêroko vê zeviyê hingî me bîra kesê ev zeviye nekiriye. O kes jinokên bênê zeviye û jin mirî. Her kesê ev zeviye cikire îla bala ku sere hatî. Hani hepqala gun molo hecur hêre bi bîro me hete bo pîrên me. Gote heft sola ev zeviye kir hingî gote nekem gote çadêkem got çarin got sola heftê timûn bî molo xwe bira ve daştê got çûne wêrê got heft molo palayê de wê solê mirin. Me hûyê gulê veke em nizanîn. باور بکه چه رو که زانستی نینن کو اگر مرنه 100 ساده کو جند بمرید افتشتنینه بس پیش 100 ساله و اف 27 8 ساله جی عمل في گوندی العمر ما مناد که کسی که هر دو رخت ویجی خدانن هر دو زوی خدانن و تینا کرن بس اف نه هات کرن یا مثلا زانستی جی چه دیانینه احتمالات هی اف کابرا بخو دعا کر بیت ظلم له هات بیت کرن اگر ظلمه بیتن افتشت هات بیت ریدان Kesên beriya çend salan ev zeviye bikar înay, çend rîdanek bû jê peyda bûne, lewra behes li ser kêlana vê zeviyê dikin. Ev zeviye malûm e ku her kesê biket bala bû çêbît. Berî seh sala ku birekê me kirbî poşî ew bî kurekê me dikevre da çû îno hêlo nekir. Piştîngî nekiriye ve kesê nevêriye bikete beqet. Bêgo vê jol wêrê mênî nebiket. وجو هنداي بيجن خدي تشتكي ترى مناصبة ترى هنداي قد جد بيت تشتكي دي ترى بيت وجو كوتشا أنا كاسن خدينا بيت هرچند هاتیا دیارکرین کو جلای زانستی و هیچ بنامایک بومرنا جنه و کسین خیزان نینه اجبر کلانا و زویه. لی ترسکا مازن لدف خلکی پیدا بویه جبر کو جلای کمالاتی و خویندنین جیاواز بو هاتی نکرن لورا کس نویرید بکلید. دریجاهیا و زویه 200 متر و 50 مترانجی یا برفره و زویه کا گنجایه بو همی جورین دانویلی. دلدار عرب کرسات نیوز لناحیه دیرالو.